UMLE kanong stain kusunsi ba Maximilian Bersan ulai thu ba kanong stain kalong kabadon bok hadu kata-kata ha kabalai tili kisrok ba ki ba sarkar kan sapantre no shan kidei ki baya lengba ya kanong stain ulai thu ba kidei kisrok ki kentup ya kasrok nong stain rambrai kersai kasrok nong stain mauai bat kumju kasurok nong stain wa kaji ulong ba kini kidei kisrok ki ba kongsan ba bat lengba kajing pinyaso jong kini kisrok kanong stain kan salong kawai na ki kat khai ka bahe ba kanong stain rambrai kersai Cai kau sekali, lakar tenda, laksana. Kali itu betul. Kalau letak 1 kilometer, 6 kilometer, cai kau sekali, sejauh itu. Mencari orang mami senatan antainya, manusia hak ugoda beri juga, gambar itu maksud. Nah kalau ini imsha, ini orang pada khidmat, baris dan nari maksudnya. Kali kita macam lawan posisi di sini Haga jira mengikat poskedren di nomba bantu internet ya kesono selain kasuap nostoi gambar kesal cikau dari kesangan nostoi nanti ini kan ada sesuatu karena saya wakaji ada partner lah alat pati kita di company dari Rusia instan untuk kawan di sini berkata nostoi na jinking nomba karena saya sokin berarti di sini bukan nostoi na jinking nomba Kalau saya mau kabar kejim bertuai kabar kejim kuku kabar kepang orang yang senang melakukan nanti nanti kalau saya mau intermediate dan bakal wala skill korban mental finance sanction di sini pada kalau nak di konsultan di engineer kalau sesuatu kami kira kalau di mana di jadi konsultan bila ada berkait kata-kata titik project apa bagi kemen bahwa finance ini akan sanction itu Kapag mo pa, lalaka, katake dito niya so, isurok na nangstoy siya wak kasi siya Bangladesh. Na nangstoy siya lumbray sa kahuti, na nangstoy siya mo kapag mo pa kaspa, kapag, kakali ka pa din, kali gusto nangstoy dito. Kasi yung kagambay yun, kali yun. Diba mo siya kita niya pakapa, i factory, papel, i kamkali, papel, i dambay siya tayo, dunia. Matangin ka po ba na dari surau kakai ka ba tayo kaya ka nang sa'yo ba itayo ba mas na ba ka jenasa